Ćao svima, ja sam Maša i dobrodošli na moj kanal. Like, share, subscribe, a tema današnjeg videa bit će jedan od najsenzualnijih ženskih parfema. Ostanite sa mnom do kraja videa. U pitanju je Hypnotic Poison Eau de Toilette iz 98. godine. Fokusiraj, molim te. Ok. Dakle, naslednik Poisona iz 85. godine izlazi 98. na tržište i kao dete 90-ih prvi put se susrećem s ovim parfemom u reklamnom spotu u kome je bila Mila Jovović, koja je tada bila jedna od najpopularnijih manekinki 90-ih godina. I reklamni spot koji je bio veoma futuristički, u pitanju je crni lift, devojka koja pronalazi parfem na podu lifta, otvara ga, iz njega izlazi gusta tečnost, nešto poput ulja, lift se zatvara i na kraju imamo dakle ovu sliku kao što je na kutiji, Hypnotic Poison Dior. To je bilo otprilike neko moje prvo susretanje sa parfemom. U svakom slučaju možete da ga nađete u mililitražama od 30, 50, 100 i 150 mililitara. Po meni parfem niš kvaliteta, definitivno niš kvaliteta za veoma pristojne pare. U pitanju je orijentalni gurmanski parfem, čak možda bi ga prenazvala gurmanskim pre nego orijentalnim parfemom. U gornjim notama imamo voće, imamo kokos, imamo kajsiju i šljivu, u srednjim notama imamo dosta orijentalnog cveća, imamo tuberozu, imamo ružu i imamo jasmin koji definitivno može da se oseti i sama basa parfema, vanila, amber, mošus i sandalovina. Badem je ovdje najdominantniji i mislim da je to najveći trik sa ovim parfemom, upravo taj gorki badem koji ima specifičan miris marcipana koji je topao, lepljiv sam po sebi. Ako ste nekad jeli marcipan, znate na šta mislim. Sam parfem jeste balzamičan, lepljiv, vanila koja ga utopljava. U principu jedan sladak, slatkiš, orijentalan, ekstravagantan, intrigantan. Ne znam kako bih drugačije mogla da opišem. U svakom slučaju kada ga nosim, osjećam se ušuškano, osjećam se toplo i sigurno. I kada je žena sigurna u sebe, ona neminovno zrači seksipilom i privlači suprotni pol. Dakle, definitivno jedan od parfema koji zaista može da bude vaš zaštitni znak, koji možete da nosite kad god, gde god. U principu, po meni jeste više za neko zimsko vrijeme, dakle, toliko je topao, toliko je mekan, kao neki oblak oko vas. Kao da imate oko sebe neki oblak ovog parfema, prosto nalazite se u tom sigurnom oblaku. Zaista više od vas spreja nije potrebno ukoliko ne želite da otrujete okolinu, ali u najpozitivnijem smislu otrujete, dakle jeste hipnotišući i to je jedan od onih parfema kada želite još i još i još. Bukvalno nanesete jedan sprej i uvek je malo. Uvek je malo, želite još. Želite da ga pojedete. Otprilike ima takvu projekciju. Kao što sam rekla, 2 spreja sasvim dovoljno. Sve više od preko 2 spreja mislim da bi bilo previše. Jeste ozbiljan parfem. Poison linija je jedna od mojih omiljenih linija. Mislim da ima malo mladalačkih parfema kao što je Pure Poison, Poison Girl. I recimo da su Pure Poison i Poison Girl parfemi koji se nose leti. Recimo iz ove linije, ovo je definitivno zimski parfem, rezervisan za zimu, topao, utopljen, drvenast, balzamičan parfem, lepljiv, prosto lepit će se za vas, dobijat ćete komplimente, dugo traje, cena mu je pristupačna. Mnogo se pričalo o reformulaciji samog parfema i o promjeni bočice, ali što se mene tiče, nema greške sa Diorom, definitivno. To je prosto brand koji ne može mnogo da pogreši i nikada neće
negde ukaljati svoj ugled, tako da slobodno možete da se odlučite za ovaj parfem. Ako ga nemate u kolekciji, nabavite ga kako znate i umete. I za momke, ovo je siguran poklon za svaku devojku. Ovo je parfem koji će trajati uvek. On je sad bestseller i bit će bestseller zauvek. Bukvalno bestseller, jedno od najvećih Diorovih remek dela, još jednom Hypnotic Poison od Toilette od Diora. O ovom parfemu bih mogla mnogo da pričam, ali sam se trudila toliko da se suzdržim, da ne bi bilo previše pristrasno, ali zaista jedan od mojih omiljenih parfema. Možete da ga kupite u Sephori, u jačim parfimerijama, pogledajte, isprobajte parfem. Topla preporuka od srca, Dior Hypnotic Poison od Toilette. To bi bilo sve od mene za danas. Ukoliko vam se dopao video, like, share, subscribe i vidimo se u narednom klipu. Ćao!